Gospod Miljanič, težka tekma tu v Ljudskem vrtu in na koncu poraz 3-1. Kako ste videli današnjo tekmo? Tako je izredno slab uvod z naše strani, ko smo, kljub temu, da smo pričakovali tak način nasprotnika, enostavno slabo reagirali. Po 20 minutah smo jasno bili v šoku, to ni navadno, zelo nenavadno, da si v takem zaostanku. Potem so fantje v principu naredili vse, da bi prevzeli inicijativo, da bi si priigrali priložnosti, vendar to enostavno danes ni bilo dovolj, izgleda, da si nismo zaslužili zmage, ker priložnosti je bilo res kot redko kdaj. Sedaj po 6 tekmah vam bo še kako prišel ta počitek? Tako je, jasno je, da to ne more biti opravičilo, vendar bo vsaj nekaterim igralcem prišel ta počitek zelo prav, reprezentantom ne. Oni nadaljujejo svoje akcije, mi se bomo pa skušali v teh 10 dnevih, kateri nas čakajo, malce tudi odpočiti, da bi pripravljeni pričakali ostanek sezone. Gospod Mojsilović, najprej čestitke za zmago. Zmaga v Ljudskem vrtu, tukaj je težko zmagati, vendar vi ste danes to dosegli. Hvala na čestitkama, da ovdje je skoro nemoguće pobediti i ovo je večer koje ćemo pamtiti do kraja naših karijera. Kako god da se razvija naša karijera, igrači zaslužuju sve čestitke. Večeras je moglo da bude ko zna koliko golova. Drago mi je da sam učestvovao na jednoj utakmici gdje je bilo toliko šansi sa obe strane i mi smo večeras imali i malo više sreće. Mislim da smo je zaslužili i zasluženo pobedili. Danes ste dosegli 3 zadetke, kar v dosedanjem delu sezone ste dosegli 3 zadetke redko kdaj, vendar danes ste ih dosegli proti Mariboru. Pa dobro, eto. Danas smo dali 3 gola, baš protiv Maribora, mnogo puta smo promašili mnogo šansi, danas smo 3 puta šutnuli, prva 3 šuta su ušla i to je fudbal. Posle toga je bilo mnogo šuteva sa strane Maribora i sa naše strane gdje nije bilo golova i zato je fudbal najlepša igra na svetu. Kako ste vi videli današnjo tekmo? S 3-1 ste slavili v Ljudskem vrtu, kar ni lahko. Ja, vsekakor ni lahko, ampak še enkrat bom rekel, zelo težka tekma. Mi smo odigrali do konca, do zadnjih atomov moči smo pustili na tem igrišču in mislim, da smo zasluženo danes slavili v Ljudskem vrtu.